انا لو مت هتزعل عليا قد ايه؟ ايه ده؟ يعني انا لو مت هتزعل عليا قد ايه مثلا يعني؟ يعني تلتايه كده. هو ده بالظبط اللي كنت عايزه اسمعه. مالك؟ لا مفيش، انا بس يعني كنت عايزه اقول لك لما اموت عادي شوف حياتك وشوف نفسك وما تزعلش. طب ما تقولي اتجوز واحده تانية بالمره. انت خدتها من على لساني. مريومه، ده كمين يا حبيبتي صح؟ لا والله كمين، اصل انا مش ههبل. والله مش كمين. انا مش هلعب اللعبه دي. لا مش كمين. اتفرج على الفيلم. عارف يا ياسين، زمان وانا صغيره كنت بسمع اللي بيموت بيشوف حبايبه من فوق، بيفرح قوي لما يشوفهم فرحانين وبيزعل لو حد فيهم متضايق. انا بقى عايزه لو سبقتك وبقيت فوق اشوفك مبسوط، مش عايزاك تبقى متضايق لما اموت. انا بكره الستات اللي تقول لجوازاتها اوعى تتجوز لما اموت، اوعى تحب حد غيري. بشوفها انانيه ومش حب. صح ولا ايه؟ عارفه يا مريم، انا نفسي اخش جوه دماغك دي، اخد لفه كده، اتفرج افهم السيت اب. يعني عايز اعرف السوفت وير ده نزل ازاي. ليه؟ عشان انواع الاسئله اللي انت بتساليها، نفسي افهم الكلام ده بيطلع على بقك ازاي، يعني ايه اللي بيحصل هنا عشان يترجم يطلع كلام. ما تتريقش عليا ماشي؟ انا مش بتريق يا حبيبتي والله، بس انت سامعه انت بتقولي ايه؟ مفيش واحده ست تقعد مع جوزها تقول له لو مت هتزعل؟ طب لو مت تتجوز، انت ناقص تنقي معايا العروسه. ما تتفهش من كلامي، انا بتكلم بجد يا على حبيبتي فكرة. والله مش بتفه، بس انا لو اتكلمت معاكي باسلوب غير ده انا اللي هتجنن. يرضيك اتجنن؟ لا الموضوع مش جنان على فكره، انا بتكلم بصح. يعني انت لو فكرت فيها هتلاقيني عندي حق. ماشي، انت عندك حق. ممكن بقى بعد اذنك ما نتكلمش الكلام ده تاني؟ انا بتكلم بجد، رد عليا. وانا كمان يا حبيبتي بتكلم بجد والله. لو سمحتي بعد اذنك بلاش النوع ده من الاسئله تاني، ممكن؟ يلا اتفرجي. دي لبنى. طب رد عليها. خش ارد من جوه. طب ما ترد هنا. مكالمه شغل وهتبقى زنانه ومش عايز افصلك، بس عايز ارجع تكوني نقيتي العروسه. ها يلا. سكر. ايوه يا استاذه لبنى، استني افتح اللابتوب واقول لك دلوقتي. انا اشتغلت على البرزنتيشن طبعا. استني يا لبنى بيفتح، انت هتعملي فاهمه. اهي فتحت. بص يا ستي، ايه ده؟ سبت التلفزيون ليه؟ تعملي لنا قهوه. ايه بقى اللي انت عملته ده؟ في ايه؟ ما انت كنتي كويسه. لو تحب امشي واسيب لك البيت عشان تكمل رغي معاها قول لي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول اللي سمعته. ما ردتش عليها ليه؟ ودخلت جوه اول ما اتصلت. دخلت جوه عشان دي مكالمه شغل، وانت قاعده بتتفرجي على التلفزيون فما رضيتش افصلك. العادي يعني. تفصلني؟ لا يا حبيبي افصلني، واياك ما تردش عليها بعد كده قدامي. ايه مستغرب ليه؟ مجنونه بتتكلم؟ مريم، هو انت فاكره انت كنت بتقولي لي ايه قبل ما اخش ارد على التليفون؟ فاكره. طب ايه اللي حولك كده؟ ما قلتلكش كلم واحده وقدامي كمان؟ انهي واحده؟ اللي بكلمها دي لبنى، وانت عارفه كل اللي بيني وبينها شغل. لا مش عارفه، واعرف منين اصلا؟ مني؟ الطبيعي انك تعرفي وتتاكدي مني. لا، واي حاجه تضايقني اياك تعملها. ايه واقف بتدافع عنها اكني ماليش حق اني اغير عليك؟ لا يا حبيبتي ليكي حق، ليكي حق تغيري، بس لما يبقى في حاجه تستاهل. انما الغيره اللي عماله على بطال مش هتنفع. اصلا مفيش حاجه تستاهل الحوار الكبير قوي اللي حاصل ده. ايه بقى الحوار اللي حاصل ده؟ بشد في شعري مجنونه واقفه قدامك؟ ما ترد عليا. لا يا مريم مش هرد، عشان لو رديت كلامي هيبقى سخيف وغلس، واللي هيحصل بيني وبينك هتبقى خناقه بجد، وانا مش عايز اعمل كده. خناقه؟ تتخانق معايا عشان واحده؟ عشان مين؟ انت بتقولي ايه؟ بقول اللي اقوله. في حاجه بينك وبينها وانا اصلا مريم، انا عندي شغل ومش فاضي للكلام الفارغ ده، ولازم انزل عشان عندي ميعاد مع لبنى طبعا. بالظبط. لا هايله بجد. انت لقيتها فين دي يا ياسين؟ لقيتها
دي جوهره، جوهره دي. لا بجد تستاهل.